Hej, dobro večer, pravi igrači. Ja sam mađioničar Josip i vi gledate emisiju Pravi igrači. A sada će vam trik izvesti jedan pravi, pravcati mađioničar. A nisam ja, nego moj prijatelj. Ja, pa ovo je bilo, super trik. Nadam se da ste vi uživali kao što sam i ja uživao. I nadam se da ćete i sutra uživati i prekstate da ćemo uvijek uživati uz našu emisiju Pravi igrači, uz ove prekrasne voditelje u studiju, uz prekrasnu režiju i uz prekrasnu našu slavonsku televiziju. Puno čarobnih pozdrava iz Vile Magic od čarobnjaka Josipa!